Oriri thirikari ithiete na mbere guthingiriria no nginya mutaratara mweru wa mathomo kinyaniria guku bururi-ini, Mumbunge wa Laikipia ya rugongo Sarah Lekorere nioritie thirikari kuhana indo ciothe iria irabatarania mathukuru-ini niguo gukinyaniria mutaratara uyu. Walete hizi vifaa kwa shule, kwa sababu vitu iwezi tutendeka kwa sababu minister amesema. Wakisema competence based curriculum, wahakikisha watoto wetu wako na ile vifaa inahitajika ndio watekeleze hiyo competence based curriculum. Mumbunge uyu uraragia thukuru-ini wa muthingi wa 100 nioritie arimu gutigira ni makinyukia ikinya rimwe mbere hari gutigirira arutwo ni mataukwo ni kiria marathomithio mutaratara-ini uyu mweru. Wahakikishe kwamba walimu wetu wamepewa masomo ya kutosha ili waweze kuimplement hiyo competence based curriculum. Kugina ku kaunti-ini ya Murang'a, Mumbunge wa Kigumo Wangari Mwaniki ni ugite ni kwambika mathomo mathukuru-ini ma thirikari gicigo-ini giki ma guthomithia arutwo ugwati uria umanaga na ndawa cia kurebia undu umwe na unyui wa njohi. What I'm doing is to visit schools, be they primary, be they secondary, so that I can talk to the students and the parents there. Mumbunge atacoketie ikinya riri kumana na namba nene ya arutwo aria makoretwo magitiga thukuru gicigo-ini giki na kuingira ukombo-ini wa ndawa cia kurebia na gutiga mathukuru maingi mari utheri. Is hurting our mothers and our parents, but we believe we are up to the task. We will continue to speak to them. Gukiri uguo niaugite ari na mubango wa gwaka thukuru wa kugarurira mitugo niguo kuhonokia mbeu njithi ingi aria matiganire micii yao na kuingira unyui-ini wa njohi na uhuthiri wa ndawa cia kurebia. Ihinda-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngugi wa Gatua.